Wiyake kimao mwanchi umuriye ni Jumapili ngiana ende Nairobi ire wikirano asoko ene kibunango kole tranda mangana magia na bereka gwatika kura chingongo chinse karansa oikeli ndingomanya senchira yo wikirano ekara chiristaliki emeronge tatone ye mochi mutinyo gatano mwaka wechiri bubere meronge ebere ne tano no yomo ensane mo yabona magoroba igeta seni ne giensoko na ncheke rubo Frida nyara yonse na bokotobwatia wetera sensemeri yemitandao Facebook na boigo YouTube wetera ensoko TV niko tokubatenere Barnabas Sondari na boigo Joshua Umasoka ne kebna chibicha ne liugi lego kira sole asenchira yabene ekara lirituko liyo mwaili kihima liyo mutinyo yiga o gatano mwanchi umurigiria kolende tranyira senchira yobo ikirano tengo tranyira senchira yoko yachuta. And I want to congratulate the governor of Samburu for pulling up his socks and the MCS of Samburu for the progress we are seeing in the delivery of health. Muraibense Dr. William Ruto kogokero Buraibe County ya Samburu asoko kine birengo byobocheno anena asaba subati na bana. We realized that there are no even matrons in the schools and the doors are locked at night. Abwatani bakudeha kubolie serikali gotinyo bolendi bwa bana sichiskuru. This day is being commemorated for the first time in Wajir County in northern Kenya. Na sentunde ntanganyike gima maiga ya Kenya konyoro bosibole nige county ya Wajir eriganete gochengera lituko liyo konyoro bosibole gose Madaraka Day. Karibu sana tosange senchira yobwagale abananchi bechinsemo chia Riagwaru na boigo Nyakaranga imeyabokeira ebunge ya North Mugrange County ya Nyamiro mbirero baliko bwatikana no comment kana kwebikorwa byubosalia hagati yabo oboibi asiba mochire abanyanyimbo begataseni kia matongo asogosinyo goikirania emirimo yabo yokoimukia egetambukero gocha asaba salichinga ki bakobeka chiroboti asaba nyanyimbo begetwekyo Haukwana na baliki ba mangana maya mu basolero asinsemo chia Riagwaru imiesa blockation ya Nyamonge nigabana inchabo basabira umujumbe Joash Nyamoko anyale koimukia egetambukiro kyabo angomono iyo kubanganya abanyanyimbo begetukia matongo eli obulendi bonyale gotingirwa ase chinsemejo Muria ikiagera abantu banyibeire kingoko banyibeira matoke banyibeire kiregento ndigukura ngakura igo ngagenda baka matongo ngoika matongo ari polisi ngaruoronga ngarusingeri mbiri babwatwe tibabwat bono lende ngasinyurende gentongo kora ikero bangire banoba bari kaiga ega no bamenyete kaiga abanyini buronge otokonyo ntoriko gesa avocado ntoriko gesa ngoko ntoriko gesa kawa amatoke mugondo batukoreire akaro twabwatiro moibi next speed twairire matongo kende nke yago korerwa na abaibi bekingoko bonongo ibabare meji akaro omonto itwa marora agatambuka rubago rwarenge kwane akagumwa murone isiko agatambuka ronda akagumwa mamura omumuro omuntu isiko ona karo mwana ya minyoka akanyora kingoko cyayengi bwati ikurate kwa chisirimbi chikabwate karo mugambi ajija abanyane nyombe ibao kana na kende ngeyo mwana oya gaswa nyomba akanyora ngoke sumwire herusi yo mutu ere subulini bona karabati kororo mugakwana no arenge mwakwana agakwana muna no baibi bare gaiga umungina bwo mucyoyo nyina kora abana abwaga ko mugakwana umuti okoboko bona karo mugakwana akogenderera kubwatie bitiri abantu abakanda bakasika nekibesa mwakwana kauba ile nenkoro kumurini mugambi ekenyoro Riagwaru umuchando tubwata no boibi bore ekerengo keigoro mono bona buna chigiti kuri acu matano kutura matange kenyumbuga kindi getu ko chimwana ngarura abantu bali school ngali ne pikipiki ingwe kesiko nganya chibando chisiari rensi chingoko cyane cyabwatu kokura tukaminyoki abantu bakatubura tukaira no muchibo ase amanye tukaira no muchi kwa baibi abuso abaibi abu mwababona
tukana tugakola search tukanyora inyama iri nyumba statu mwe bakurara kutokubori bagasoa kuimukia imioro bataitu kuturwani akaigo mugambi agacha tugatila guchimatongo ni nyameyu kutwika matongo tukalike statement tukaira na guchaka kara tuikire kali tukolia kabere yani ngere na guchimatongo kufuatilia naende kesi bagante ndusi bintu kete photocopy ngalusinga kora korugabu ngaira na guchaka na the following day ngagenda bagante imba 2000 ngaba 2000 bagante ibono kenda imuka ukuli gitura baby aguko bango biri igoncha ndegete gento tutaite motokonye nyamoko tokonye bakya serikali yetu tokonye motokonye aba ibari ryagwa ntori go tukakende na itoke ndiri go to ara baby babera abangi nonyenje oyo ibengo kabana baye na ibengo gukora mwatata kangonere oyo yabana baye bebe tachingoko bagatukanyenya na ntore ndo tachingoko naende ngotana nera onyamaru ende musaberani tengole byasere binga akini abo ibi patige oyo she's my wife ndio tukwatira ketenere dare kwanza madogo bana motebeti ngaki tutale gwaka jira plani bi nyasatu anjiri totika magwa kwarara nyumba utaikuna kwegosa kwarara mambe bwakya kwaje ole kwende ko kwaje rwande no lugura mutumba wono uchikwe gali kuruma ngaya basikari yabo uchikwe gali kuruma abasikari yabo. So tulikuwa tunaomba hivi ikiwezekana area MP Joyce Nyamoko tunakupenda hapa ni kwako nyumbani. Mambo ya insecurity yamekuwa ya hali ya juu sana. Tungeomba kwamba maaskari wa Matongo wote wapewe transfer immediately. Omo MC omukoro we wodi ya Bukeira imeye bunge na Mugirange county Nyamira kuraso mwaka w'ikiribu 2013 goiko mwaka w'ikiribu 2022 Moske kale na atuya nigesokire na kubolia abaikera aramukia maiso igoro ya barayi bagochora hanne muno asikirwo kyobo MCM kakwana imeyo rwaki nigo musubati atuya hatebiro barayi basacha mbara babuya asamochire omo MCA Joel Ombogi asiogotaikirania magenderero hayo atigerete njera jasa marita ngorokare na atuya from MCA Bukeira ward banda etino mongina tigatora kichana akaigatora getema na kikira ende bwango kereta magenderero lakini na kumiria karana ende bairanire gocha kondigi no mongina ya mama ira no tokonye ebintu bya chire roche igona bonda etende bya bana inchi bane be wodi buna mwandigiri ga mwante biri ngende kwa mure bintu buna mwamba getatu mo wetera sichipara chiri na roseti abondo che abantu bane na chipara chiri na tumete chionsi pija chire chinsana chabeira makori abonda etemba tebie na diria karo chikura chia igete chia 2022 amwantete na mama kora tigare kichane kyo giasinyirwe gasi kabisa na bonda etemba taino borai bwa bangina no borai bole bwa mana sana ase kenyoro ekiara mama eteno ngina tana kwebana no mwana oyo kale isiko komotigarere no ane ndagera igo no inche kana akorire gasi Bukeira moise korigereria chisa broadcasting chane cho sipikor Matongo gekonge na nyekenimo nabona atemete kuparansia egere kero omonto aikera magenderera ali arasende chipara chiri na igorete chionsi pi no chiraire buna na chigorete gogoche ensemo yechi nyagetari njire na rosetie buna yame korokubo barachera ali esa broadcasting ya Nyamonge igera ire paka na kumine bintu bya ibiru chidirisa cyatagoirwe mirango yatagoirwe igo tere igoru paka bono amone nyagetari ekorokunyaobe nyagetari ekoroke munjugu teri gokora gasi boronge nyagetari ekorokukioge paka ebitande bya ruseti bwo bikairu na ende chi nyagetari inde isiko ye wodi ebinare tatonje bya komanya. Awatani ba Kenya Union of Domestic Hotels Education Institutions Hospital and Allied Workers kutheha nigo baburirie serikali gutinya oburendi bwa bana a sichiskoro amagayo mubasukano obumuriro kweniki wa siskuru y'abanyaruka ya utumishi na kwirera abanyaruka 15 noyomo gusiria obugima okwano munyakirugo okutheha horosagirwa kisi Thomas Mireli nigaburire chiskuru
iguru chaime kumulikwa gose nchikiranetie amaganio aganeirie oigoni gaburie serikali kubekeni bensemo yerabe kegoikirania emeroberio unakolika bali babwate obumanyi bukolenda abana chenga kicha butko. You realize that there are no even matrons in the schools, and the doors are locked at night, whereby our young students are left at the mercy of God. But as a nation, as a government, we cannot sit down and wait for such strategies that has been since memorial in history from Pumbururu, Kianguri, and many schools that I cannot mention, whereby we have lost young Kenyans who could have been role models in our society. And to that effect, I asked the Minister of Education, CS, our brother Ogamba, to ensure that all measures have been implemented. Otherwise, we'll not sit back to see him just interventions, not doing his work. They don't want to employ matrons because of decapitation and failing to employ them in accordance with the provisions of the law. So they just like try to boot some boarding schools without considering such factors. So we must have the safety measures before we try to elevate some boarding schools without the measures. So let the government also send money to schools so that the employment in schools is consistent. I believe that he should instruct all the board of management in all schools to sit down and make sure that effective from today, they have all been called to their relevant schools to ensure that the safety measures of our students is been brought to where it belongs. Otherwise, those schools that have the substandard measures to be closed and be converted to day schools. Abamenyi bekenyoro kiorwaki mwa Monyangi na Nyakenino himeyo wodi ya Bukera ase bunge ya North Mugirango county ya Nyamira nigo bamenyete no obwoba obunge ase ebikole ebyobo ibi bwechiwaya chestima byamentekanire hegenta bamenyi ebale ase gesuntekenene nigo yabire gase enkongo asoko genda etinga kobeke simyo mulero ase Kenya Power himi county ya Nyamira etarayire nia estimeyo nigo bamuboli omujumbo North Mugirango Josh Nyamokoko bakonya bairanirwe estima ekero boigo barurige kurige tindi wocha ase abaibi bechiwaya chestima. Maleta ana yankoro ko Henry Mbotela kurwe kenyoro kyorwak Bokeira ward ekenyore keke bwato bakongu utagito konyo konene okonya otangani nkolinga estima gaga to koiberwa twabere to koibere kiwaya mono kiwaya ki hat kyanze to koiberwa do jikoboka mantonya la stima teyo murabono wiki ali nenusu kiwaya cheibetwe twanya bakonyo ande makoyanda polisi kabeka opioro itonorwaki akine ngurumwa ekenyoroge kurukumwa Monyangi entege tanganite to kwanire kore stima ya berobo kong sana stima korumbiaru almost 30 years twanya kora stima twabere to koba ko promise kwa na wanasiasa asama tukamange na batobekire stima banya batobekire stima twabere to ku apply stima mara osenkane stima yintu anya konyoro toma eti okora ntuntoria ese constituency ya North Mugirango ose tuakire tumufunge Joas Nyamoke chukura inkuru ese kenyoro kya Monyangi Samalia tangoro ku Florence Nyakerali Nyaonga njabone kenyoro kiane emyaka yalire korungicha igana na korora stima bono njengo saba noena abana basinyire gosoma igongo saba mwezi migu Nyamuko atokonye stima elinda abana barorere basome ya ogonya seitogere kenyoro kya Monyangi ngomboyi stima ntokwa tiki
Nyoena abana bari konyara basoma. Nyoene simi to ko chache kyara ntuba stima. Twale ko sabamu simi wa chawe sinimoko atakonye atoletere stima ntwa iberu na ndege sima juici. Wana to kunywa macha mabe ayako etansa buro chama. Nyamoko kora ncho atakonye na ndi tigamo atakonye barasa kamuranje. Osene siri obo ibyobo ntu tonyore stima ya ntu nyoro burabu. Ko eraga igando chine gesunte gyachakire gocha kanne aseke nyoro kegata to sobu aba. Betwell mugaba nchino mwalimu na mwaso wa mji school kira around jaiga one my observation na rego tumoja serikali mwaso administrative amana discipline na rete agere to twali mechande yo bibya sekenyoro imora wena intuna bali muntu wati powers yo kuru discipline sabana baino niko kimoreka kuna bayiboli tema sana kumunisa abana benu tabikingia na serikali ndio eso ime wotera kubeka kibarasa barangira biboli amo bakwane runa kibakarira abana babuguruka. Muraibense Dr. William Ruto nigago keiro burai obuya ime county ya Samburu asogokine birengo byobocheno nabayigogo keania birengo byogokwa abana nabasubati chinga kichyo koibora akwana nigane kyoko bwaterana no muwaziri Aden Duale kolenta abarobya eliogosira abasubati kogonkya. And I want to congratulate the governor of Samburu for pulling up his socks and the MCS of Samburu for the progress we are seeing in the delivery of health. Samburu has been among the 20 counties in Kenya where we still have very high mortality rates of women, our mothers, and also children at childbirth. But I must say, I am very happy with the progress that is being made. And I want to ask the people of Samburu, no mother should die. Hatutaki tena mama afe wakati ameenda kupata mtoto. Ama watoto wetu wapotee kwa sababu hatuna vifaa ya kutosha. Huyu waziri Aden Duale tumekubaliana na yeye ataajiri high level staff ambao watakuja hapa Samburu kusaidia watu wa Samburu hasa katika mambo ya kuzalisha watoto wetu. Tumekubaliana pia na nilitangaza juzi ya kwamba we're going to hire additional nurses and midwives. We cannot as a country continue to lose our mothers and newborns. You know, the numbers that are shared globally, that Kenya all these years has been at the same level as Afghanistan. Just imagine. You know, that we have to change. And I am committed, and Governor Lati, I'm going to work with you. I'm going to work with all the leaders in this county, including our MCAs, to make sure that we reverse, and every mother must have safe delivery, and every child must be given a chance to live. Iwe serikali nene Isaac Mwaura nego aereiro kwirubira wikirano gosibu gochengera litko lyokonyoro bosibore gose Madaraka Day asentunde ntangani kigima nige county ya Wajir irachiye goikirania omorobiri bumo yegoyo ayanko bwatkana na magendera alikiranigwe ase chinsemejo. The selection of Wajir County to host this year's Madaraka Day celebrations underscores the government's commitment to addressing regional disparities and fostering balanced national development. The northeastern region is benefiting from substantial investments, including the construction of a modern 10-seater stadium. You'll be very surprised to see what was there before and now. We visited, it was just empty field. Today, you will be surprised to what you will see actually, on Madaraka Day. We also have tarmac roads around from the stadium, street lighting, a mini state lodge, all within Wajir town, amongst other infrastructural installations across the region's 3 counties of Wajir, Garissa, and Mandera.
A total of 30 major projects are ongoing in the region, including 7 ESP markets, 6 student centers within Garissa, and 5 TVETs in the area. 5 affordable housing projects are expected to deliver 2,148 units. 7 road projects enhancing regional connectivity and transport services, as well as water supply and sewer systems. Over 1,000 classrooms and other education infrastructure are being put up in the region, underlining the government's commitment to ensuring access to university education across the country. And also it solidifies the day's theme, education skills and the future. The country marks the 63rd Madaraka Day, a celebration this year, an important constitutional national holiday that reminds us of the day when the country attained self-eternal rule in 1963 after being colonized for over 60 years. This day is being commemorated for the first time in Wajir County in northern Kenya, at a time when the country's economy has been stable against global shocks such as the ongoing Middle East crisis. The day grants us an opportunity to reflect on our forefathers' aspirations for national unity and national development, with the aim of incorporating regions on our path to prosperity. The Kenya Kwanza administration commits to inclusive development, national cohesion, and equitable progress in conformity to these aspirations. Wanchimulia kurasa roboti uruni otoko inyareli bagali gosoa sumoti mukomoke igo to skale kiagerangwira nanda segekeke kirebosio linengendera ukumanya amange. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobili yaitu Yensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com Boigo nabugo tutarira sebishike gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV Oboroso Bumugusi. Magega ya television Ensoko wikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia ubokwenyulia ogukwa gose okubonchuria ubono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662.
itarikemo y'umutinyo y'ugatanga rimo bumwaka bw'ikiri bibiri n'emirongo ibiri n'itanu nomo kibara cyonse amaisonse n'ibirengere byonse by'abakenya n'igubiro cye kaunti ya Wajir asomo yigomo nekirima bugucengera Madaraka lituko Kenya yachage tugwetenera muri nonyo libaga lya bene kubwa tumbo yigoyo ya masayemo weteregete seni kyauske tegen Soko TV wemanya setwarure asetule na setorochi bunense. Happy Madaraka Day. Amoriri nigagendre tugotose mwana boira bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakole wetanga kuri wasari nyora lichibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenya nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime ya Soko TV oburuso umugusi Eye nen Soko TV oburuso umugusi Ali nigo yaberekegwe soke bene nabo igoko gikiria serikali maigayo kubwatirana nense ya USA asokoneke mnangole tabale abaroire ba Ebola ase ense ya Kenya bakoragwa no muraibe kyama gia DCP Rigathi Gachagua nabo igo iwe kyama gia Wiper Patriotic Front nigo babeire bakoneke mnense ya Kenya tebwati chinguru chukurwani oboraire bwa Ebola asabene kyani go barachi gutwara chingwa nane gati yababwatani ilekoneke buna ngomanya bale oboene. And we are saying we have no problem assisting other countries, but we cannot assist them in what themselves they are evading. Ama siko namna hiyo? Si wa Amerika wanasema wanaogopa hiyo ugonjwa. Sasa kama hao wanaogopa. And we are also asking, a question has been asked to me this morning. If America are not sure they can handle that outbreak, what about Kenya where we are unable to handle malaria? What about Kenya where we have no equipment to deal with kidney failure? What about Kenya where SHA is not working? What about Kenya where there are no drugs? If America, the way it is established, they have the best working health system in the world, to an extent that medical equipment in America, even hospital beds and other equipment like MRI scanners, they only keep them 2 years. They discard them, they get new equipment. If they are that advanced and they lack confidence that they can handle that Ebola, what about our country here? Na zile shida tuko nazo. Hata hapa Kenyatta National Hospital gloves hakuna. Hata GV inakosekana. Hata chakula ya wagonjwa hakuna. Sasa Ebola mtawezana naye? Position we want to take as United Alternative Government is that on Tuesday, we're actually meeting the Charge, the American Charge, to have a thorough and honest conversation, because I associate myself with the sentiments that have been elaborated by my colleagues here. What is always permanent is national interest, and America has been acting in their best national interest. So Kenyan
best national interests must be well articulated so that we do not have our people coming to grief because of recklessness. Munageri webunge nene Moses Wetangula nigabulire abakenya kwenekia obomo naboigo kwenekia bunankweli kibali bunabaki chikura nigagokera uburayi bwa Ruto hasoko bamabaga yemerimo ase serikali kolengania n'uburayi ibwaita sensemo ya Faruk Bet niganekia kobasira asoko enekia ngole ntabara uburayi asorgongo rwa Western. Kule bungeni tuko na vijana wanafanya kazi. Na mimi nimewaambia warudi nyumbani, tuunganishe watu. Mambo ya kusema habu kusuha kabarasi haragoli, hiyo mambo tuachane nayo. Sisi ni jamii moja. Na lazima tuwe pamoja ndio wenzetu watuheshimu hapo mbeleni watusaidie. Lazima kila mtu awe na kipande. Ukishapata kipande yako, lazima kila mtu aende ajiandikishe kupiga kura. Kila mmoja. Ukiangalia jamii za region hii, Uhuru Kenyatta alikuwa rais miaka 10. Region yetu yote ilikuwa na waziri mmoja anaitwa Eugene Wamalwa. Hatukuwa na PS, hatukuwa na waziri mwingine. Kwa serikali ya Rais Ruto, Papa wa Roma yuko hapo, Musalia yuko hapo, Oparanya yuko hapo, Deborah Barasa yuko hapo, na tuko na ma-PS 7. Tuko na Inspector General wa Police Deputy anaitwa Masengeli yuko hapo. Na vijana wengi ambao hatuwezi kuhesabu tukamaliza, ambao wamepewa nafasi zao. Sana swali, tulikosea wapi? Kwa nini tusikae kwa meza ya uongozi? Jibu ikapatikana. Tukitaka uongozi pia tusukume moja wetu aketi pale juu. Tukaulizana nani amefika hapo mbele. Ukiangalia tuko na Weta, tuko na watoto wetu, na tunasema basi mimi nataka uongozi uje magharibi. Lakini nataka kuwaonya kwa vitu viwili. Kuna wale matapeli wanatumika na wale walitoka mamlakani. Washindwe ama wasishindwe. Mwingine alijitokeza, alikuwa anaitwa anatembea, ametembea mpaka amechoka. Sasa mwingine anakuja kwa mkutano anasema mimi ni Sifuna. Sasa wewe utakuaje Sifuna leo ukue rais kesho? Itawezekana? Huyu Wetangula amekomaa kuwa rais wetu wa taifa la Kenya baada ya William Ruto. Tinga kechio boigo nigo Wetangula airaribaga kobenyera abanyaruka 15 noyomo ba utumishi abo basiri ubugima kinga kicumu basokano ubumuriro nigabuli abateneneri b'ekisukuru kweneke obulendi bw'abana kinga kibarasi asabuli muziri w'wizara y'ekisemi kobeka emerobili emekerano. Kumekuwa na maafa kule Gilgil, shule ya utumishi moto imeingia, imeua watoto wetu. Naomba sisi zote tusimame, wale ambao wameketi kwa dakika moja, kwa heshima ya wale watoto ambao wamekufa kwa huo mkasa wa moto. Mungu awakumbuke, aweke mahali pema mbinguni. Na kwa nafasi hiyo pia tunawarai viongozi wetu wa shule. Tumekuwa na maafa kama haya. Serikali ilitoa mwongozo. Kama watoto wanalala katika dormitory ya shule, hasa watoto wadogo, there must be a matron and a mature person sleeping in that dormitory with the children all the time. Ili tukiwa na shida, yeye ndiye anajua escape route, yeye ndiye anajua kufungua mlango haraka, kwa sababu wengi hao watoto wamekufa kwa sababu hawakujua watatorokea wapi. So this directive must be enforced fully. Tunamurai waziri wetu wa elimu Bwana Ogamba, make sure in all schools where there are dormitories, children sleeping,
There must be a responsible, mature person, a matron in case of girls, and a caretaker in case of boys, responsible for the safety, for the escape route, and any eventuality that may occur in that school. Ili watoto wetu wakuwe safe. Kiekere eikeiga sto kumenyana omoteri we band ya Kirwanda Junior Charles Nyagoka nigo ayanekire buna narigete umuziki na inde taratiga ko buyo muziki nonye embeo yabere igego guterera nako gusabuna uringire bisero nako inuka kurwa aso muziki moteri yo chire nguma ase chingero chia benga nigo abere osicho chirengete kumurika mono ebinyoro bye itotomenyete niga manyirigeta seni yenso kabuna na sengenjo akoira chinga kichinyinge gokora obutati bwae omanya gosokia engero nakyo kiagerire ataraigwekana gakorwa ogochika kwae niga kuboria serikali yechi county egore chiskuru cha maigirio yechingero elio kogenderia ebiegwa byomosiki omurigito Vincent Munda nerogotwariganira ekerekiyiga Ewoko babanga kebunderangi ayabasani bane bagate magonkanie yamabera na rujenga yabeire kararesi nonyane bitago byaye konya byaerire yani umwana siasa kagoja iyo konyora ari nsepi agoicha insepi paka nabamo gwikaransanere nonya nubunyansigoro lakini buna konyora kerugoiga obisi yayo kongonta igote bingande bisi ochoche ngora Kaiboire ime ya Bonyakoni Kirwanda Charles Nyagokotiso na somete skulu yo boroso ya Nyagokiani agasomeria yetono ime ya Bomwagamo amoneria ya Getangwa nyuma taraso secondary ya Gekendo chinga kiecho oboremerwe bitoki obuboire temeringa sobo bukamure ndoto yako bomoraria giata Gekendo secondary ekaro twasoma ngaka form 3 nona atigirete skulu asengenjo ye chibesa chiaborete nona arwete ngagenda Nairobi kurigie gasi naro Nairobi naro bugima boga konga aliase mukonga egasi nkariye Nairobi ngimanga chandeka ayana haro chendugu yangu na mangana makong obororo mbori goitae egakio moiri agantuguta enjara kamba kongita maene nkoriyegeteri pas ngaira naka aiga ikamobetereria koro boremi eria gendererie chinga kibo igasoeto boteri bwe kwaya nenda akabomoro kibo isemo Kenya gusira choni alisio sababu aso mwaka bweri bwe yamo chimikianda 95 omwaka yomo mutu yokorara kwa alisio sababu agasokyo gotera kwayo gotangani inse ye bandi ya Kirwanda Junior ekerobono tata mokali sia chigosira amangane chingero chikangusa nkanyora singinjiri ya manyinga nkarwa mashabiki atigaire kabwate birengererie bingenga itora nyoro muntu gototereria bunarisi bakaba bakuburia amaswali ya mange sana ngarwa ya teko babuya ono mucho sababu na nje no mucho kuro sababu inteke tata mokale gokora ninge manyete ngarabono tigansoe ndosio gotera omusiki bono njete gocha vero hopeni ekerari cia sirire na mashabiki bunaburire naki nabo mwatige pendi konye yale gotosemia bono yasira bosaigo amatera yabugeti ayuare no bosemio bonge niga mashabiki amuitonire na gotaka kumanya buna ningi kya mobera egento boiga goteba uarekire asa marieta anenkoro kwa Nicolas Onuna Charles Nyagokotiso isanchia echi nyinge niko chipta bosemio bonge nabo chiko nyara chiko inikale nyano muntu oyo ubwate none birengererie bibe onya birengererie achirange bomoreta anga sininiga buna bonega bande no kubutona kaibana Nyagoka chetera amangano musiki kali rero gwikaranza osokyo gotera mambi uikoga ate information yani goiko korobotacti wa mangana buno korosi kintu kia bwango tate komnyoke studio na boke koera bwango umusiki notakeire uikaranze oyorengererie ekiga nara igure abanke mokobori Nyagoka tayo abande bate Nyagoka atike musiki lakini nditinda ate go musiki umusiki ekenege ento kirekia manyinga asebono iga merobeli ne menge tobwate amaswae sintogenderete na ndi bwango iga ngagetengana bomuranyore chingero chichi semi abantu baitu na ndi omusikino yokoreta abantu baitu buno mugusi amo niga goteba kobugia chingero goikaba ikire volume 15 niga kogochane bitange binge korendetara kwa moyo gwetera buna chingere chine chiangerire gendereirie ekaro gwa kode kintu kia berekia
na bukurwa ni kujiseki chinyinge sana chiseki nchi abete nkanyora matemu amange paka nonya ne bintu binde bikanyora ntaite kubwatungana na kinga gwaterire chicopyright binde tokanda paka kotini chicopyright tikajaga kuligigwa ya seta yong bugeti copyright ya muntu ikige kango moyo ekero kiango moyo nga ankorwa ni gwa sengenjo yegasi ekamento moyo mono ngateba ngabone nere gasi ngokora so igo kindi gionse okore kero konyoro kurwa ni gwisegi kinekia ekinekio bwenta okora bako mwiso oetero musiki uyu twamanyanire n'abasani abange bankonyire because abana bane ngonda bali skuru mbuya menyete tindi njara musiki uyu ogerire twabeira abantu gwetera buna amatera n'enchera ya moyo gosegeta obomenyi obuya nere buya chiserikali chiegenga chiene kibuna amaegeri yechingero nari na intwe usiye ngima antobwati music academy esukuru ekuegeria igoro yo musiki buna chi county cha chire mbata etikoranga omusiki negentu kia maana sana onya nabana siasa tuikora bani tubagotumekana na kinte tondo serio gotera ngoja kujire campaign ochakere president bakomo MCA esukuru borio kuegeria mangana music mbata etiko yinyora so ikona bana ariko tebanga asiji county yetu especially Nyamira na Kisii ndota keire gutwara esukuru ekuegeria music ekiagara buna bono moroje CBC ajirera ngwara abana bakogorerwa bakibita baire skuru lakini skuru chinyene chiri kando chigosome amangana music yoka akuna kagendete koene kiabuna no ari kioriri kyo musiki ningabekire tene ningencho yogotera kwaye kwebunda igoro ya mangana musiki ona ateranga ebunda nebunda ina minetie nga amangana aya togoja twakora siasa nabo tokochoro murai wakagire ngabono na chago konya buguri misigeri mwabwata obegente tofauti oba careless mwaka getenga mwanyorire bundira buguri musigo moira na kolera okotera nkoro nkagirite na koleriko oji gosoka bwangoiga nterete ng'abantu batebire nga natigiro musiki na bairo morisia obo nabwo boseme bwe bandi ya Kironda Junior kurasenya gwoka gochase jamii ya Mwamogusi uchumbe ndabatebye nga asa matera tukubukia uko yategerera tako tegerera timu yoko tenge byonse ne byano twateba entertainment neganirie lakini rusingana kangana kamo gakokonyaye ekero gakonyire gakonye ni family yao neke negetabu twarikire gwetero gotera gutaigusira nakoro gubwenda gogosomia na indi urusikangana kamo karakonya subugi mubutomenyete nakie korangora atanga finishing point nero yengejo nakio okora korwense despite ati kwaete ira mangana amange ekiagara omochi emeji etomenyete ogokora ngoringa note ukatoka iyo abantu bagotenga omochi no yonyarebe muntu tayo iboire oragereiria kwaro mutaka nindi togwanjo tuamenya no butaka obu nende kwa bwanjirana nende kwa kumutaka negasi eri yo musiki abange buna mumayete osabange buna mwara igure nero ngendrete tindatiga musiki kubasemia kubamanya amano kubatengia ekiombe kiobomo bwechinse gose UNESCO nigo kegoteba gwetera chingero iligiria abantu nigo likoigwekana nabo igo chingero nenjere ya moyo kolete binyoro amo nche ngorwa Vincent Monda Mimana sana muriketo Vincent Monda aso gutwariganiria oroboti urukundo mwanchi muri gwikiraga abo no to gwikira omwere bwo kumurikira mangana maya enseyemo tomerane chinsa isato astrabeto gusanga amange nchenkorwa kerubo Frida nigotobwatanere Barnabas